Run. بعضی وقتا توی اتاقای بازجویی لحظه‌های غم‌انگیز و ترسناکی رخ میده که ممکنه زندگی فرد یا افرادی که توی این اتاق قرار دارن برای همیشه تغییر بده. با توماس رابینسون 27 ساله شروع میکنیم که به یه پسر 17 ساله شلیک کرده و به قتل رسونده و محکومیت حبس ابد انتظارش رو میکشه. اما توماس به این راحتی تسلیم سرنوشت خودش نمیشه و توی اتاق بازجویی کار رو برای خودش و پلیس سخت‌تر میکنه. در حالی که پلیس به توماس دستبند میزنه، توماس لحظه‌ای به عقب خم میشه و غلاف روی کمر پلیس رو میبینه. ناگهان یه فکری به سرش میزنه که ممکنه به مرگ خودش یا افسر پلیس ختم بشه. همون لحظه به اسلحه پلیس حمله میکنه تا اونو بیرون بکشه، ولی به دلیل ویژگی ایمنی طبیعی شده روی غلاف نمیتونه اسلحه رو در بیاره. پس از یک کشمکش کوتاه 2 افسر دیگه با شوکر وارد اتاق بازجویی میشن و توماس رو از پا در میارن. در نگاه اول به نظر میرسه که توماس قصد داره فرار کنه، اما اینطور نیست. یه بار دیگه به جمله‌ای که توماس هنگام درگیری با پلیسا میگه گوش کنید. توماس اگه قصد فرار داره چرا باید بگه منو بکش؟ در واقع اون میخواسته با این کار پلیس رو تحریک به شلیک کردن کنه تا با زخمی شدن از محکومیتی که در انتظارشه قصر در بره. آوردن اسلحه گرم به اتاق بازجویی کار بسیار احمقانه ایه. به همین خاطره که در اکثر ادارات پلیس به منظور ایمنی کارآگاهان همراه داشتن اسلحه گرم در اتاق بازجویی ممنوعه. اما به نظر میرسه این اداره پلیس در لاس وگاس این قانون رو فراموش کرده و سخت بابت این کار تنبیه میشه. این مرد یعنی تدروس که به خاطر کشتن پسر بچه 2 ساله دوست دخترش محکوم شده موفق میشه که اسلحه رو از غلاف کارآگاه بیرون بیاره و همین مسئله باعث درگیری دیوانه‌وار اون و پلیس میشه. در نهایت چند افسر دیگه برای کمک وارد اتاق بازجویی میشن و با مشتای پی در پی افسر زن ترور اسلحه رو رها میکنه. هیچکس در این درگیری آسیب نمیبینه. اما رایان والر چندان خوششانس نبود، زیرا در حالی اون رو به اتاق بازجویی آوردن که یک گلوله تو سرش بود. You're telling me they shot you with a revolver in your eye? Yes. And that's Is it a BB gun? No, it was a real gun, man. It was just a If revolver. they shot you in the eye, you wouldn't be talking to me right now. How do you know? It was most likely you'd be dead. این افسر یعنی پاول دالتون نمیدونه که رایان داره واقعیت رو میگه. در حالی رایان 18 ساله رو مسخره میکنه که درد زیادی رو به خاطر گلوله که تو سرش تحمل میکنه و به علت خونریزی مغزی هر لحظه ممکنه جونش از دست بده. I just want to go back to sleep and try to go back to bed. Going back to bed. در 23 دسامبر 2006 شب کریسمس 2 مرد به نامهای ریچی و لری کارور به زور و احتمالاً به قصد انتقام وارد حیاط پشتی خونه رایان میشن. رایان که با صدای مهاجما از خواب بیدار شده میره دم در که ببینه چه خبره. وقتی درو باز میکنه به محض دیدن ریچی سعی میکنه درو ببنده، اما ریچی دستش رو از لای در میاره تو و 2 بار به صورت رایان شلیک میکنه. بعد مهاجما وارد خونه میشن و با هدر دوست دختر رایان که روی کاناپه مواجه میشن و برای اینکه شاهدی نباشه به هدر هم شلیک میکنن و اونو میکشن. وقتی پلیسا میرسن رایان تو اتاق خوابش بود و در کمال تعجب میتونسته راه بره و صحبت کنه، اما از اونجایی که به سرش شلیک شده بود به پلیس میگه نمیدونم چه اتفاقی افتاده. پلیسا به جای اینکه بفرستنش بیمارستان میبرنش اداره پلیس تا ازش بازجویی کنن. رایان در این بازجویی طولانی ترین لحظات زندگیش رو سپری میکنه. پلیسا قبل از اینکه با رایان مصاحبه کنن اونو 20 دقیقه تنها توی اتاق بازجویی رها میکنن. از اونجایی که رایان خیلی درد داشت نمیتونست آروم بشینه و بدتر این که دستش هم به میز بسته شده بود.
با اینکه مشخص حال رایان خوب نیست، کاراگاه دالتون بازجویی رو شروع میکنه. You know why you're down here, Ryan? You have no idea why you're down here? Okay. I don't know what happened, okay? So I'm going to read you something to make sure you understand your rights, okay? Okay, you have the right to remain silent. Anything you say can't be used against you in a court of law. What's the highest grade you went through school? I don't know. I just want to go home. Oh, you're not going to go home right now. What's the highest grade that you completed? B? No, not grade, as in letter grade. I'm asking, did you graduate high school? No. Do you know how to read and write, Ryan? Yeah? نحوه صحبت کردن کاراگاه نشون میده که اون میدونه که یه مشکلی هست و یه جای کار میلنگه، اما علیرغم لکه های اطراف چشم رایان و نحوه پاسخگوییش به سوالات، کاراگاه به این نتیجه میرسه که مشکلی نیست و مصاحبه رو ادامه میده. Do you have a girlfriend? No? You know a girl named Heather? The one that lives there right now? I guess, I don't know. If her name's Heather, what's her last name? I don't know which name she's trying to use as her last one. She's trying to have a real last as her nickname, so I don't know. What nickname does she go by? She probably wants the last name, Kyman. Kyman? How old is Heather? 16 or 17. What happened to your face? I don't know. You told the officer just a few minutes ago that someone hit you. Do you remember who hit you? I don't know. I think it was Heather. Why would Heather hit you? I don't know. It was an accident. I forgot why. What was an accident? Heather's last name? No. What was an accident? Heather hitting me. What did she hit you with? Her hand and the eye. Did you guys have an argument? Not really, no. Not really? Uh-uh. What happened for her to hit you in the eye like that? She just hit me on accident. She was giving Christina a head. She was what? She was helping Christina with her hair or something. I don't know. Who's Christina? She's on the couch. Christina's on the couch? رایان و هدر با شخص دیگه به نام آلیشا زندگی میکردن. منظور رایان از کریستینا احتمالا همون آلیشاست که شب حادثه خونه نبوده. مشخصه که رایان از آسیب مغزی رنج میبره و شگفت‌آوره که کاراگاه هنوز تشخیص نداده که حال رایان خوب نیست، در صورتی که ظاهر و نحوه رفتارش نشون میده که نیاز به مراقبت پزشکی داره، اما برعکس کاراگاه فشار رو روی رایان بیشتر میکنه. What happened last night? I don't know. You don't know. I really don't. I just want to go to sleep and go to sleep. Who was in the house when you went to sleep? Christina and Heather. Christina and Heather. Mm-hmm. And Christina was on the couch? Heather was. Heather was on the couch. You told me Christina was on the couch just a minute ago. I don't know, man. I really don't. I really don't. I just want to go and go to sleep, man. All right, you're not going to go anywhere. Do you know what happened in your house last night? Mm-mm. Why? What happened? I don't know what happened. You're all beat up, right? So tell me what happened. I don't know. I just want to go to sleep, man. There's a dead girl in your living room. She's dead? Yes. Heather? The girl on the couch is dead? I don't know if she's on the couch. She's dead. Well, these people came over, Richie and his dad, with shoot and arrow, bow and darts. You know what I'm talking about? Yeah. نحوه صحبت کردن رایان در طول بازجویی نشون میده رایان به علت آسیب مغزی دچار اختلال آفازی یا زبانپریشی شده. یکی از علائم این اختلال اینه که فرد در ذهنش به یه واژه فکر میکنه اما واژه دیگه ای رو به زبون میاره، مثل اینجا که در ذهنش به هفتیر فکر میکنه ولی تیر و کمون رو به زبون میاره. They hit me and her with those. That's it. And Heather wasn't there. And Eric wasn't there. It was just me and Heather was there. You and Heather were there. And then what happened? And that's it. Richie and his dad tried to break in through the back. Richie and Dad? His dad? Mm-hmm. Who's Richie? I don't know. Well, you obviously know him. You know his name by He Richie. used to live there.
Was he a roommate of yours? He used to be. توجه کنید که این دالتونه که اولین بار همخونه بودن ریچی و رایان رو مطرح میکنه و رایان فقط اون رو تایید میکنه. بعدها دونالد پدر رایان میگه ریچی با پسرش هیچ وقت همخونه نبودن، بلکه ریچی مستاجر قبلی خونه‌ای بوده که رایان در اون زندگی میکرده و ریچی با فردی به اسم اریک همخونه بوده. They hit you? Yeah. Now it's Richie that hit you, not Heather? No, Richie and his dad. Richie and his dad. They hit you. Yes. Why? Because they're trying to get their stuff. I don't know why. And they had some kind of bow and arrows? They each had 2 revolvers and they didn't let off any shells. Okay, you just said they had bow and arrows. Now they have revolvers? That's what I meant. They had revolvers. They have revolvers. Yes. And then what happened? And then they shot us with those. They shot both of you? Yeah. Where'd they shoot you at? I got shot in the eye. You got Okay. shot in the eye I think so. with a revolver. I think. I don't know, man. I don't know. Then what happened? I don't know. You don't know a lot, Ryan. I don't, man. I really don't. نکته باور نکردنی اینه که رایان با وجود گلوله تو سرش به خوبی توالی اتفاقات رو بیان میکنه. حتی اسم مهاجما رو هم میگه. به همین خاطره که پلیس باورش نمیشه تو سرش تیر خورده باشه. حتی اونو مسخره هم میکنه. رایان استراب داره. دلیلش هم دردیه که داره تحمل میکنه. اون باید نیم ساعت دیگه این وضعیت رو تحمل کنه تا نجات پیدا کنه. Ryan, why don't you tell me what really happened there? Because I don't believe. I really don't know, man. I really don't. I don't know. I can tell you anything, I swear. I want you to tell me the truth. That's all I want. from Richie you. and his dad came there. And I don't know why. I don't know why. I don't know why, but they put me in sleeping hold. And, like, they put me in sleeping hold. You're saying bows and arrows. You're saying revolvers, and you're saying some other thing. And you're saying they shot you in the eye. Okay, they shot you with a revolver in your eye. Yes. Is it a BB gun? No, it was a real gun, man. It was just a If revolver. they shot you in the eye with a revolver, you wouldn't be talking to me right now. How do you know? It was most likely you'd be dead. That's what I thought too, man. I really don't know. I really don't know, and I just want to go back to sleep and try to go back to bed. You're not going back to bed. Okay? That's not going to happen. What happened to Heather? Heather got shot Where did she get shot? inside the face once. She got shot inside of the face? Mm-hmm. How close were you to her when she got shot in the face? It was after I got shot, so I didn't even hear anything. So you got shot first, Uh-huh. and what happened? Did you call 911? Uh-uh. Did you see if she was alive? She was sleeping still, and that's it. I just let her sleep. She got shot in the side of the face, and you let her sleep? Yes. This does not make sense, Ryan. I know, I didn't mean to, man. I'm sorry. I didn't know she was passing out. That's because I got shot wrong once, too, and I was gonna pass out. Okay, this is now, not before. You're saying right now you've been shot Yes. in the eye Yes. with the revolver. Yes. All right. Ryan, you need to start telling me the truth because your story doesn't make sense. I'm trying, man. I don't know. What happened with you and Heather last night? Her dad came and shot the house. And shot her. Mm-hmm. Her dad shot her. Mm-hmm. All right. And then leaves. Mm-hmm. And what did you do I tried to go back to sleep. after you've been shot in the eye? Mm-hmm. You didn't know enough to call 911. Mm-mm. Ryan, look at me. Ryan, Yes. I don't know, man. I really don't why know. did you shoot Heather, Ryan? I didn't shoot Heather. She was already shot once by her brother, I swear. Richie. Yes. Richie shot his own sister. Yes, I swear. That's it. Sit down. Not me. And you've been shot in the eye. Yes. Put your legs down. Put your legs down. Bring your face closer. Oh, my head hurts. Okay. Yeah, be right back.
بالاخره کارآگاه دالتون میفهمه که رایان حالش خوب نیست، بنابراین اتاق رو ترک میکنه تا آمبولانس خبر کنه و چند لحظه بعد برمیگرده تا سعی کنه جزئیات بیشتری در مورد تیراندازی به دست بیاره. رایان توضیح میده که هدر با ریچی و پدرش لاری هیچ نسبتی نداره و نمیدونه چرا اونا عصر اون روز به خونش حمله کردن. 10 دقیقه بعد بخش پزشکی برای بررسی جراحات رایان از راه میرسه. What's your guys confirm? Ryan. Yeah, we'll take them. I don't know why. Yeah, It's we like, can tell. Did that all? Has it been like that before, or it just happened tonight? like this for like a day or so. So it happened what? The other night? I don't know. You don't know what happened. Were there guns around? This kid Eric did it. I don't know how he did it exactly. It might have been shot. I don't know. در نهایت پس از 56 دقیقه بازجویی غیر ضروری و مرگبار، رایان به بیمارستان منتقل میشه. پزشکان بلافاصله متوجه میشن به چشمش گلوله خورده و وضعیت اون بحرانیه. آزمایش‌های اولیه نشون میده رایان دچار عفونت شده که اگه به موقع به بیمارستان منتقلش میکردن میشد از این عفونت جلوگیری کرد. رایان به مدت 35 روز در بیمارستان میمونه و بخشی از مغز و چشم چپ خودش را دست میده. از روزی که رایان بیمارستان رو ترک میکنه تا سال 2016 که در نهایت جون خودش را از دست میده، عفونت باعث میشه تشنج‌های منظمی رو تجربه کنه. ریچی و لری هر دو به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم میشن. پدر رایان هم از اداره پلیس شکایت میکنه، اما همونطور که اغلب اتفاق میفته حداقل مجازات یعنی 3 سال زندان برای کارآگاه دالتون در نظر گرفته میشه. بسیاری از مردم بر این باورند که این افسر پلیس باید به اتهام قتل محاکمه بشه و 3 سال حبس براش کافی نیست. به خصوص در مقایسه با پرونده‌های نظیر رید دوران که پس از حمله به پلیس به 30 سال زندان محکوم میشه. رید در یک مدرسه ابتدایی به نام بریجید اسکول در حالی که ادعا میکرده پدر یکی از بچه‌های مدرسه از دستگیر و برای بازجویی به اداره پلیس برده میشه. در بازجویی رید آزادانه به افسر پلیس میگه که قصد داشته یکی از بچه‌ها رو فریب داده و به اون آب نبات آغشته به داروی بیهوشی بده و پس از بیهوش شدن اون رو بدزده. اما پس از بازجویی رید ناگهان به این نتیجه میرسه که کارآگاه به اندازه کافی شنیده و شانس خودش رو برای فرار امتحان میکنه. رید خودکار روی میز رو برمی‌داره و سعی میکنه با اون به افسر پلیس ضربه بزنه، اما افسر با خونسردی واکنشش میده و خیلی سریع رید رو مهار و دستگیر میکنه. رید به اتهام تلاش برای آدمربایی و حمله به پلیس به 30 سال زندان محکوم میشه. اما داستان برای کوانتل شوارسو فرق میکنه، کسی که سریعترین فرار از دست پلیس رو در تاریخ به نام خودش ثبت کرده. کوانتل به خاطر خفه کردن یه دختر و تعرض به اون، جنایتی که به وضوح نمیخواست به خاطرش محکوم بشه، به اداره پلیس آورده میشه. Oh, no fucking way. کوانتل بعد از 4 ساعت دستگیر میشه، در حالی که دقیقا مشخص نیست پس از این کلیپ چه اتفاقی برای کوانتل افتاده، اما اون رو برای همیشه در تالار مشاهیر اتاق بازجویی قرار میده. مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدین. اگر دوست داشتید لایک و ساب یادتون نره.